Alright guys, saya Gary ya daripada GCI Motor guys. So hari ni kita nak review QJ Motor SRT 800X. X tu dia high spec lah, lebih mahal punya spec. Paling atas punya spec, dia adventure punya spec. Alright, kalau adventure tu korang boleh nampak dia pakai rim spock, jejari punya rim. So tapi tayar tubeless ya, jangan risau, tayar tubeless. Macam GS lah, memang cun. So ini model, korang kena jaga. Model ni yang macam saya punya ni, dia pakai Brembo punya kaliper. Brembo punya kaliper dengan KYB punya suspension punya. Ada satu model yang previous dia pakai kaliper yang standard biasa, bukan Brembo. Lepas tu suspension pun biasa. So ini yang KYB punya suspension, Brembo punya Brembo punya brake kaliper. Alright, tahun 2023 QJ Motor SRT 800X kita nak offer dengan harga jualan 25,800 siap potong nama cash. Kalau loan credit minimum deposit 100, bulanan 400 lebih selama 7 tahun. Kalau ada credit card, kalau limit cukup, boleh swipe guna credit card, buat EPP 0% interest dengan bank korang, up to 5 tahun installment. Boleh PM kita untuk dia punya TNC. Lepas tu kita ada free warranty setahun bagi korang, FOC warranty setahun bagi korang, term and condition guys. Alright, so motor kalau nak uruskan penghantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan, termasuk Sabah Sarawak. Kalau nak join motor ke nak trade motor pun boleh roger kita. Kita tengok motor, jom. Windshield depan clear lah. Okay, standard. Handleguard dah ada. Alright, warna biru standard ya, biru matte. Spotlight dah ada tambah. Okay, lepas tu USD fork depan kiri kanan adjustable, KYB punya. Brembo kaliper. Spock punya rim macam GS. Rizal pun macam GS, jejari punya lubang dekat tepi. Lepas tu tayar tubeless. Tayar depan Bridgestone S41 Adventure punya tayar 120 70 19 inci. Tayar masih ada around 85% lagi, banyak lagi. Okey, tayar banyak lagi. Lepas tu radiator guard standard ada, crash bar memang latang, handleguard, engine 2 silinder, Federal Trin punya engine 2 silinder ya guys. Alright, Bahes Pro punya box 3 sama kunci ya, 3 sama kunci complete. Tayar belakang kita bagi tayar baru, nanti kita tukar tayar baru. Cash patch juga memang adalah double stand, memang datang dengan double stand. Okey, semua berkilau lagi. So meter mileage 16,000 saja guys. Okey, mileage 16,000, gear indicator, speedometer, ni jam, RPM, temperature, minyak, indicator. Alright, lepas tu sekejap kita tekan dia. Okay, bila kita pergi dalam dia ada boleh adjust lah, interfresh. Okay, boleh adjust. So lain ada apa lagi guys? Sekejap kita tunjuk kat korang. Okay. Okay. Lama. Sorry ya. Sekejap . Okay, lain ada brightness, unit, information, boleh connect Bluetooth, ada TPMS. Okay, last kita payung kat korang sound dia guys. Alright guys, last kali tahun 2023 QJ Motor SRT 800X Adventure punya spec. So mileage 16,000, ada free warranty setahun. Harga jualan 25,800 siap potong nama cash. Kalau loan kredit minimum deposit 100, bulanan 400 lebih selama 7 tahun. Kalau ada credit card, boleh guna credit card buat EPP 0% interest dengan bank, up to 5 tahun installment. Penghantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan, termasuk Sabah Sarawak. Kalau nak jual motor, nak trade motor pun boleh roger kita. Kita tolong uruskan. See you, bye.